разговаривали с Артуром Валентьянов, меня Тизрштайшким, Сазарнариасым, там Тизрш, там тариф билен бәлеші турында дәрес алып барады. Башта біз Тизрш сүзі билен біраз танышардық. Нарисуем, mesela мимар, архитектор деген сөз, меморият архитектура, лентачы проектировщик, у меня несколькими Гендес, купол, измер, раствор, овощной пандус, юнагиздан, грец, монтаж песчаников. До того сюда был алатунда, что это айтебыз. Тарашалар fikrince, bugünkü kişiler tavuk jiblerinde yaşayanlar, tam tavuk jibler çıpırlar yasap, makarada yaşayanlar. Makara işler diyen söz. Antonda bir maklumat bir kultuğu nasıl alıp kubraginler. Vakit bu sefer elbette tüzüşte albatta varın siz. Yaşkanan şuvitalını kisip bir soru tip yasadanlar. Türlü heykeller, binalar mesela. Ama vakit bu sefer kişiler uzbinan şu tağdan ayakta bulganlar. Kurasına alışlık gibi kınırsa ular çıkarganlar. Alışlık bu hazırlığı başkaşının havası dikkat ediyorlar. Şular kurası teraklerde kullanışka kirgen. Terakler elbette türlü formada bulan. Ama ihtibarımız nedir zor bina düzgünde terakler birbirine bir yakın bulunuşkanlar. Çünkü tüde çelgen edilen ağaçtan salgan. Hem şu tüde ırlıklarga dayanan ırlık bağlı yiyorsunuz. Şu an biraz Amerikan soğuksunda 4-5 metreden aktığında arası. Şu an atık değil. Hem tereklerden ayrım anda kesiklerden jeylanlar, kalbasa kılıp mesela. Türlü zor bir türlü sahanlar, türlü şoförlerin zamanlarda. Yunanistan'da şu an burasında bir ormancılık türevler var. Ama dik matlı bir tür sonra ikisili şişkeli burası yapraklı organizasyon kullanıyor. Hazır bir kızıklı bir kınışı güzeldir biz. Ansı Rim şaharı üzerinde bir zor maydan var. Hem bu igerek formasında oluyor soldan. Hem bu da gerek olup direklerinde kullanıldı. Biraz yakınlık varıyoruz bu resimine. Resim alıp parasını. Ansı Sankt-Peterburg şaharı biraz oşraşıldı. Şu forma ama Rim'de anda pulu tügerek olsa onda tügerenin yartasılığına. Hem Allah tabi barakıza. Demek türlü halklar bu sıra aralaşa, kişi anlamında türlü ilerge yeri, şu tüzüşte de şu formalar kalıplarına. Ama ansı imitatsiya uşundaydı isalganı. Burası şular terekler arasında birinci metre gana. Yani ayrım bir metre var mı? Mesela Rim için nasıl has olan, bizim için de okşular kapatmanlar mı? Bir ayrıma var mı? Nasıl? Türlü. Mesela Egiptski lokvit diyen nerse bulgan. Türlü sistem var. Yani izgariş kişiler hasırlar devamında. Ansı da barındı biraz. Kıvrak ol materyal başlığı fenine belli. Hazır biz şu mesela çevrede.
Otan teorilerinde erkenlikçe adı birlik cehden, mesela bizim mildir ilk uymaştıralız şu örtük üstünde yapan bu bölüp gider. Ne yaptığını diyen bu resimle parasak, ansın dersi diyen söz. Şimdi biraz şu resimde biraz zorladık yasasa. Bölüp gidelim. Бірлік нәрседен ясалған, ол таштан ясалған. Аның асты ері тартылып кетті, асты ері қысылып кетті. Таш ол қысуға яқшы ішлер, қысу күшленді, а тартылу күшленді тұтмай, жаңалты ярылып кетті. Ярылыпты жемерлер, жаңа зор етіп, аны ясап қылмайды. Қазір күнде, sen biz binada o temir betondan yapılgan. Temir betonun ayrılması var, o onun içinde temir armaturası var. Yani bu temir armaturası farklı güçler tutar. Öyle biz bu binada annemin binalardan güzel alırız. Ama elbette kışın başı işleri de vakit uzabara. Kışlar içiktir bu mesela şişirge bulganlar. Ne mesela adı yalgan gündüz diyen konstruksiyon kulak şey bakanlar. Şimdi hemen o aslında bir kandı yaşa toplumda o ilk materyal kitayında aynı materyallerden burası işikte kuşu kuşları söylenir. Vakit uzabara tecrübeler kutlu konstruksiyon yapıştırılanlar neticede arka gibi konstruksiyon bir şey kaldık anlaydı. Ticari olaylı bir kaybat bu konstruksiyonu bir kaybat fırsat yaptılar işte. Hem şu arkanın köşesine kararsak onun ortası bugülüp gider de asfaltta, çitten o taşkı yapar bugülüp gider. Şuna o örlükten çalışkınlara da köprek peşine ala gözüne hem arası da zorak bularlar. Ne zaman tam ilk bir moment şimdi. Kışın faydan O bana tığını ekran Aslında tartılatalım orana. Onu tartılatalım yaptan kırsteler. Biliyorsun. Bakalım. Ne tartılar? Ne yapılansadır şimdi balıkta düzülen bir binanın scheması peşinden alıp geliyorum. Ansa timirden al. Yani şu burası alıp oyundur bugün. Kış insanlarında para bulan ve zenger tüste kızıl kışı kursatilgen kızıl tüste tartı kuşları. Ama arka diyen konstruksiyon panki yürüyüşen diyseniz o şartlardan. Şu Yordanya, Suriye, Irak, Mısır şuralardan ne bir misaldır. Ne işler kapası diyen bir tarihi hayal bilgilerim. Berlin Müzesi'nde rekonstruksiya sallanıyor. Şulardan da kışın dini karşılandı kuzetip bular. Ne kırısında büyük hayvanlar gösterilgen. Demek o animizm diyen eberge dair. Elbette sonra Rim devleti kilip çıkan, alar Rimliler şular şaretlilerge barıkında soğuşkanlar. Andalı binalarını kurup, elbette Rim'de de kabatlap düzülenler. Tito diyen imperator bulganında ne olandı tantana arkasını düzülen Rim şahrına. Sonra Paris'de de Rim şahrına para kolandıkına tantana arkası düzülen.
Anısıydı. İstanbul şehri Dolmabahçe Sultanların rezidansiyası. Şuna okşaşıdı Avrupa stilinde, andi bir farklı. Мен сурал берсем булам. Акы уларны гомумән нәрсә өчен төзелгән соң? Теге моторлык өченме я? Anısı bezmi, kışın psikolojisine bəyli. Şular ulaşsak, o mənəsi seydir. Иә, шуңа сорау менә. Ama Шәһәр уртасыннан да арка нәрсә аңлатасың ул? Нәрсә кирәк? Ortalıklarda әле bu bir kapka kırık nərsəydi. Vavilon ilində. İki yapan divar gelgeninde, ama ortalığı da kışı yürüyen. Kapkaydı. Ama vakıtçılar da mənəsi onda olup bitkəndə, o kışı da var fədet bulup qalıydı. Sanat küresine Napolyon'a jingenden sonra Moskov'dan da arka tüzgeller. Anısıydı 20. asır Kazakistan'ın halk vakıvası Astana'ya. Мәңгілік ел, мұнда біраз сөз ойына бар. Қазақша ел деген, ол татаршасы үй болады. Мәнәсі шуны. Әлбәттә, біздің Қазанымыз да Татарстанның баш қаласы. Біздің де өз арқа болары ешкілі. Да, бітәбіз. Там бір сурал берсем буламы? Теге слайдка күчсәк. Гадәттә, алда караган слайдларда анда ниндидер помпезный шундай аркалар иде, ничектер, вычурныйрак әзрәк. Анда шундай гади, ул нәрсә белән бәйләгәнме? Күпме акча булган, слайд. Архитектурасы үзгәреп төшәм. Алар төрле ясалган мәгълүмат. Төрле Әлбәттә, шул аркалардан барыбыз беләбез. Анысы әлбәттә алгатыга бик зур адым иде. Чөнки монда түгәрәк булады. Төзелгән андый каймалы бер зур бина килеп чыкты. Әмма өстән күрәс ул ачык. Түбәсе бөгендәге. Әлбәттә, кешенең башы эшли инде, аларда бара, төзелеш. Андый түбәле бинаны улап чыгарганнар. Бу Рим шәһәрендә Пантеон дигән бина. Урамнан бераз куркыныч булып күренә. Мин итальяннарга бер киңәш бирдем. Бу бинаны минемчә боярга кирәк. Аста ягын кызыл төскә, уртасын ак төскә, өстен яшел төскә. Ишетәсезме, чөнки Kızıl ак һәм яшел төсләре бу Италияның баратын төсләре. Хәзер аның планнарын кисешен дә карыйбыз. Күрәсез, деварлары калын инде, планда түгәрәк формасында. Нидер кыслар ясарга тырышканнар, әмма барыбер калын инде. Деварлары һәм күрәсез бер тәрәзәсе юк аның. Тик өстән генә андый бер ишек бар. Ул формасы буенча беләсеңме, нишләптер ул Төрки халкының тирмәсенә охшаш. Бәлки һәм беренче юк, андый охшашлыгы бар инде. Шул тирмәсендә, тирмә ул йорты дигән сүз, шулар шунда андый төнтек дигән ишеге бар. Шулай вакыт узып бара, Рим дәүләтеннән Бизанс дәүләте аерылган һәм башкаласында Константиния шәһәрендә бик матур андый Айя София дигән чиркәү төзелгән. Соңрак төрекләр аны мәчеткә әйләндергәннәр һәм 20-нче гасырда ул музей булды. Ансы бер реконструкция шундай бер фотошоп программасында ясалган.
Анын ичине кирсек, анын ичинде нерсе була. Анда бир арка бар. Андай аркалардан, аркалар арасында гүмбезлер. Буларга әйткәнемчә инде бу рәсемгә куйсак, шул төрлектән китер өчен менә андай аркалар куелган. Җимерелмәс өчен. Чөнки арка яхшырак бүтән көчләрне үзенә ала. Ишеннән инде монда пантеон белән чагыштырсак, күрәсез гел тәрәзәләр. Кая карамасаң, бик андый җиңел якты һәм зур бу. Биеклеге белән дә зуррак, анда 50 метрдан артык, ул 17-18 катлы бина биеклеге инде була. Пантеонда анда 42 метр биеклеге булча. Аның астында менә кеше кырмыскалар күп. Ансы икенче катта именно бу фотоны ясалган. Гүмбәзле төрле фәрештәләр анда ясалган христиан заманыннан калган. Аның ичендә булганда безнең муен алып бетә. Чөнки көскә карап бөтен кеше белән дәрел. Düşünce kuşu. Etrafta bir foto inme. Burası hazırlıkında nötüzüşler türlü programmalar kullanırlar. Bu bina birinci programsız düzülgen. Bir yaptan bir arkası gider, ikinci yaptan nişiktir düzülgen erinde. Sızımsız, programsız onlara avurundur. Burası bir arkalarında. Tölle tutuyordan. Bu tarafının nigeze burası kuşayı durumu anlattılar. Şular yarış şular söyleminde Bunda biraz yaşarak görünüyor. Türlü Müslüman yazıları teorlarında ulaşkan. Aslında da Hristiyan suretleri de var. Kızılında güzel. Türlü simbolika da koşulan bir versiyon. Onlar da orası. Sizden bu ortada öğretmen olsa bu pantiyonun planına korkuyla. Burası şimdi Ayasofya'nda bir çapı kubragisi. Surat. Divarları da yukarı. Birinci anda zor terak var ama bazı cimriler nefsler ama bunda bir türlü seçiciler bir sıralar diye bir şey var. Çünkü konstruktif sıkıntısına parası o basit bir patalar. Zor arkalar yıldan düzülgen temaların üstüne gündez toyana. Şu yana konstruktif skeması. Bunda şular bizde düşürem. İstanbul şartları bu jir Petrov şartlarında bulunaktan. Buna misal için bir yanan materyal anlatıyoruz. Uşunduların ışığının düşünce. Jir Petrov şartlarına bulunuşturalım. Burası türlü yapta ve böyle gideyim. Bayram manarana alsak da jir olanda burası türlü yapta böyle gidip. Nerse diyen sus. Demek bu böyle kırmak uğranlarında tartı güçleri gibi bir şey var. Biz etmendik taş tartı güçlerini tutmuyor. Tek kısığa şey. Demek bu için verilgen tiyir. Çünkü anda armatürası yok.
Ничек тора, ол сәл булып кала инде хәзерге көндәрдә. Әйтим шулай берничә ел элек Истанбулга Япониядән, Америкадан һәм Алманиядән төзелеш белгечләре җыелганнар. Датчиклар куеп караганнар. Айя Софияны шулай айрым кирпечләр арасында измәне дә алганнар, лабораторияда карап. Бу измә вулкан күленнән ясалган икән. Әмма анда тагы нәрсәдер кушылган, тик аңлап булмады. Шуның нәтиҗәдә ничек бу измә төрле кирпечләрне тота, җавап юк. Төзелеш фәне ягыннан ул торырга тиеш түгел бу бина. Әмма тора ничектер. Хәзер алга карабыз, шулай Истанбулда Сулеймания дигән мәчете бар. Зурлыгы буенча ул Айя Софияга бик якын инде. 17-18 катлы бина биеклеге. Монда күрәсез инде гарәпләрдән килгән мондый бер күренешне мәчеткә бер яра кебек нәрсә ияләшкән. Шул Сулейманияны төзүче Мигмар Синан исемле кеше булган. Күрәсез инде шул исеменнән Мигмария дигән сүз килеп чыкты. Бу кеше бик күп төрле мәчетләр төзегән, Кырымда да, Төркиядә дә. Бик кеше. Хәзер шул Сулеймания эченә бераз күрсәк карасак. Күрсәтәгәндә күл тәрәзәләр. Икәнде җиңен нәгәрәсен тәрәзәләрне бу урыннарны бик ашакы. Гөл ягылып интеп китә. Бөтен көчләре шунда килеп чыгалар. Нидер көчләр җирдә тора яки давыл булса, төзелеш фәне буенча җимерергә тиеш. Әмма шәптә тора инде. Может, Сулеймания мәчете это кайсы илдә, кайсы шәһәрдә урнашкан? Шул Истанбулда. Истанбулда шул. Алар бер-берсенә якын инде. Шулай гына бер үзенчәлеге бар шул Сулеймания мәчетенең. Аның астында су җыйгычлары бар. Шул су җыйгычлары алар резонанска каршы инде төзелгән. Ишектә тора булганда манара бер ритмда селкенә, шул су икенче ритм бар. Шул резонанс бетерелә. Элек юк инде аны шул төрекләр улап чыган әйбер. Гүмбәзе. Шулай гына чикте тирәгәндә ул әлбәттә менә чиккә китергә тиеш. Шулай ярылып тәрәзә төпләре. Ул аны тора. Хәзер шулай тагы бер зур мәчет, Солтан Ахмед мәчете бар Истанбулда. Шулай аны күп мәчете дип әйтәләр. Тышкы яктан да матур күп төсләрдә күренә. Эчке яктан да шулай эчкәртеп кысы сәнгә күп төсләрдә. Ярасы. Бу фонтанны төрекләр аны чешмә дип аталар. Татарчасы чишмә инде шул. Аның шулай бик кызыклы үзенчәлеге бар. Бу мәчетнең алтын манара. Димәк, шул Солтан Әхмәт төзүчеләргә алтын манара дип әйткән. Ясарга кушкан, димәк, өстеннән алтын битләр белән капларга. Әмма төзүчеләр бераз
дәрісті текшімегенде, нәтижеде мен 6 мыңға келіп шықты. Шын барлықтың 2 мыңын білмеймін, андай мәлімет бар еді. İçinde burası kışı bilen çalıştırganda, onda direkt bir 8 metre diametre vardır. Büyük kilometre. Şular, burası ne? Böyle terezeler. Yıkandı işingen. Bunda bir yaşadık fırını. Yüzende, üstte bütün şişkeler, armanitlar, pizüler ama. Gümbezi. Şular oldu bazilika konstruktif skeması. Uzun şartlı meşlerin bazilika. Zaten Tataristan'da da meşler var. Bazilika skeması boyunca çizilen. Elbette bundan biz qarab alsak, İstanbul şəhərində türlü şəhərdən qalan binalar görüb bola, tarixində gözətib bola, uğran bola yerib. Elbette bizim babalarımız ilk zamanlardan başlayıp İstanbul'a gelgenler, bir нәрсен kurub, bizdə düzgənlər, elbette bölünüşlər, elmtələr, mədəniyyət boyunca, til boyunca, tarix boyunca dik sizilen. Bu resmində değil. Kuberli bir mutlu. Bizim adam bilen çalıştırsak da biraz kolaydı. Biraz mutlu. Daha нәрсе деп айтасың келе, біздің татар тілімізде бик қызықты сөзі бар. Биік һәм биік сөзі. Нәрсе деген сөз бұл. Демек, югары дәрежелі жәмғият биік биналарды түзе ала. Шуның белгіленуі. Шулай айтып,